Dien bala her bahagi kubor bagalami kecingite kular sage Asiat hapring ke India bat Pakistan. Ya kabala kam bagalawan orlong na kecing tuklar Donald J. Trump, Presiden ke United States of America. Ya kabala bu ban pentri kam hakapo san baji janmit ke shpotrik cumang arja opsan penban tangkum bah hakapo prabaji tam ye. Ki kaifat kubor kila kedau bagala don biang kecing ther namding bat set kuli set bom da ke Pakistan hakeleng ki caka khaput ke India. Kate kecing rai sange Asiat berkikam da kisipai la kalong na rengkau na soin na duriau kalong leng ba kecing ikran apreng ki Directors General of Military Operations DGMO ka Pakistan ba India ha kapala bu ba kini ikran biangru ha khat artrik cumang arja opsan ki kaipot kubor ki lakdau ba kecing ther bom ther kuli klas dang shwana Sundarbani Naushera bat kiwei pat ki caka ka Punjab ha kapala penlep biang ka boarding electric ha kite ki caka kenthop ha ambala kaladang kecing penpak siren sya akhir thamana soin ha barnar bat kato kan ni hadian menteri rangba ke Jammu and Kashmir Omar Abdullah la tho ke XP chungu bakamdan ke cing sange Asian bala saw biang ke cing thai bom hakaleng ki chaka ke Srinagar shushu kala beteng biang ke cing penlep boarding ha Hoshiarpur bat Firozpur ke Jala Punjab Habarnala Sangrur Fasilka namar ke cing don ke cing siat namding bat ther bom ha kini ki chaka Khamadian kilami biang ki drone ha ki benta ke Jammu and Kashmir ha Kutch ke Jala Gujarat bat Rajasthan balaong bagi air defense system kila teri kambiang ban siat penprai ki drone hashtag suny. Habatin pej bahagi ki shab plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya